Jua, Salam, selamat hari Minggu Man Banta Krina, Perpulungan GBKP, Runggun Bandung Barat. Mari simulai kebaktin Minggun Taenda. Aru Raruda sekitar rende, ibas kitab dende nomor 110 ayat sada ras 2. Kata pengalo-ngalo ras momo, turang ras senina ibas Tuhan ta Yesus Kristus, selaku serayan Tuhan ikatakan kami mujua-jua, ras selamat wari Minggu man banta krina. Man bandu kekelengan kami sesekali enda denga erkebaktin ibas gereja enda, ikatakan kami mujua-jua, kerehendu nambahi keriahan man banta krina. Ibas bena kebaktinta maredage sidengkehken momo karena perdalanan perpulungan bagi rencana pelayanan gerejanta kubaswari sireh enda. Mari ras-ras si buka momonta sebagai penegasan saja. Si pertama momo pengumpulan persembahan. Mulai kebaktiin Minggu tanggal 23 Oktober 2022 Runggun nggonikapken karena tata cara mereken persembahan kolekte umum ras kolekte tambahan banci menggunakan kris itempelken ibas kursi masing-masing jemaat. Maka enda imulai tanggal 23 Oktober. Tim multimedia ipersilahkan kami guna itayangkan sosialisasi tutorial enda. Shalom Jemaat GBKP Bandung Barat. Kali ini saya akan jelaskan cara memberikan persembahan menggunakan QRIS. GBKP Bandung Barat mempunyai dua barcode QRIS. Yang pertama, barcode untuk kolekte umum, dan yang kedua, barcode untuk kolekte tambahan. Jadi, untuk memberikan kolekte umum dan tambahan, diperlukan 2 kali scan barcode. Lalu, bagaimana caranya? Di sini saya akan memberikan contoh untuk memberikan kolekte umum. Langkah pertama, buka aplikasi yang ada QRIS-nya, antara lain Dana, OVO, ShopeePay, Link Aja, GoPay, Mobile Banking BCA, BRI, BNI, Mandiri, dan Danamon. Langkah kedua, tap logo QRIS-nya, lalu scan barcode kolekte umum GBKP Bandung Barat. Setelah itu akan keluar kolom isian. Lalu, isilah jumlah persembahan yang ingin diberikan. Lalu, tap OK atau lanjutkan. Setelah itu, tekan bayar atau pay. Selesai. Untuk memberikan kolekte tambahan, maka barcode yang di-scan adalah barcode kolekte tambahan GBKP Bandung Barat. Demikianlah panduan memberikan persembahan menggunakan QRIS. Terima kasih.
Momo si peduakan sebagai penegas senta, emaka ngapuli runggun man keluarga Bapak Riang Sembiring sektor pitu, ibahan wari Kamis tanggal 27 Oktober jam 7 malam IGSG Holis, emaka mari ruras kita muat bagin reh kita ibas acara ngapuli enda. Pelimaken ngawanken ibahan kebaktiin minggu tanggal 30 Oktober manbanta peserta singgo erlajar ngawan iarapkan banci nyerahkan fotokopi surat peridin ras pas foto berwarna ukuran 3x4 ku sekretariat paling lambat tanggal 20 Oktober. Ibahan persikapan emekap wari Sabtu tanggal 20 siwah Oktober pukul 4 sore IGSG Holis iarapkan kerina peserta ngawan ras orang tua banci hadir ibas persikapan enda. Berikutnya hasil pemilihan penyisipan pertua periode 2019-2024 sektor 6 momosi pertama ibas tingkat runggun singgo ipilih ibas tanggal 16 Oktober gelar calon penyisipan pertua Adventinus Tarigan Bapak Arnes Tarigan. Emaka ibas penangkuhan penyisipan pertua enda ibahan kebaktiin minggu tanggal 27 Oktober. Momo si terakhir pengadaan gedung GBKP Runggun Karawang ipebetehkeun manbanta jemaat GBKP Bandung Barat maka minggu enda tanggal 23 Oktober reh ku gereja enta enda panitia pengadaan gedung gereja GBKP Karawang. Mari sialu-alu kekelengan ta enda alu meriah ukur ras muat bagin kita kerina karena sienda. Maka iberikan kesempatan ipersilahkan kami GBKP Runggun Karawang kulebe guna rekata. Shalom, selamat wari minggu, mejuah-juah manbanta kerina kekelang kami perpulungan Bandung Barat. Jadi agenda kami tedis pertama lebih dipetandakan kami diri kami manbanta kerina aku gelarku dia akan sabarkin barus entah pe Bapak Sabrika barus. Jadi kami tim panitia penggalangan dana guna ngelitkan lahan bagi pembangunan gereja Runggun Karawang. Adena si sebelah kami enda Mujuah-juah membantah kerina. Aku gelarku Rudol Ginting. Tapi Bapak Cindy, aku 3 lingganari, Long Ciho. Rena beri perangin angin. Bujur. Oh, aku pendalang lengkap kepeken. Larku dia akan sabarkin barus, beberapa ginting, kempu tigan, kuta kemulihan lau balang nari. Jadi ya, apa karena kita cinta lau balang, acikari kita cakap kencadung kebatin. Jadi jenda isahkan kami lid luah kami MK menggunakan proposal Kurunggun Bandung Barat enda sekaligus pengajuk rina men kita ngon perpulungan guna bacimin pengarapan kami gelahna muat bagin kita kerina guna ngelitkan rumah pertoton. Kondisi kami pe ibas Runggun Karawang sita gambaran karena jumlah kakak kami lit 80 kakak janah lanai bom memadai ke ingan kami kebaktin pe terlebih-lebih karena ingan ruang KKR. Jadi enda
ibas kesempatan enda rah kami kujenda belin ke pengharapan kami segelah na banci min kari muat bagin kita adenda nina pengajuk ketua umum panitia lelang-lelang enda NNS nina gelarna nonggal sitik guna raduras kita muat bagin guna ngelitkan rumah di Bata. Jadi endam isahkan kami membantah setelah raduras kita pagi muat bagin karena sienda. Janah sekaligus ibas warenda hendaskan kami serah terima karena proposal pertua. Jadi bagi PKRI menkerina ngawan perpulungan kam kakari ngaturkan sa ugakin makana baci secara maksimal sah krina kita ku perpulungan guna baci muat bagin. Jadi indeskan kami secara simbolis menkam BPMR Unggun Bandung Pusat. Bandung Barat Sentawi, Bandung Barat. Ya. Jadi, endam bujur melala membantah kerina dibatasi masu-masu. Bujur ibas tim panitia pengadaan gedung GBKP Runggun Bandung Barat, mari rodas kita muat bagin, terpuji gelar Tuhan. Turang ras senina ibas kekelengan Tuhan ta Yesus Kristus minggu enda igelari minggu zending. Ija kita nginget maka Yesus ngutus ajar-ajarna gunanehken berita si meriah. Erkiteken sie turah gereja si tetap pembarken berita semeriah. Erkelang-kelangken misionaris singgo ipilihna. Tentuna kita ngikut ngaloken pendilo Tuhane. Lako muat bagin ras nerusken meritaken berita si meriah terlebih-lebih man kalak silengatek ia lo kena Yesus jadi juru selamata. Mari perpulungan ipindoken tedis. Mari rodas kita karende ibas kitab denden nomor 110 ayat 3 ras 4. Ibas gelar di bata Bapa singgo nur anak naku dunienda. Ibas gelar Yesus Kristus sinuruh gereja na gunar saksi. Rasibas gelar kesaksi badia simpegagahi gereja na meritakan berita si Maria. Perkuahate ras damai ibas di bata Bapa. Rasibas Yesus Kristus nari. Ibas kerembakan kesaksi badia nemani kita serasa lalap. Amin.
Nina Tuhan man Abram. Tadingkanlah ku tandu, kade-kadendu, ras rumah bapandu. Jenari lauslah ku negeri si kutuduhkan man bandu pagi. Kejadian 10:2 ayat sada. Repalaskan kata di batenda si puji ya lalu ras kita ngendekan kitab denden nomor 60 ayat sada ras 2. Perpulungan kunul kam. Pujin man Tuhan. Enda syaloi serar sponsoria. Perbahanan ras kekelangan Tuhan tuhu-tuhu belin man doni enda. Alu nuruh anak-anakku doni enda guna maba berita keselamatan. Matakan bujur kami man bandu o Tuhan, sabab Engkau alakan kami berita keselamatan ibu bandu. Tuhan sidem alu perkuah ate mabai keselamatan man kalak sitek. Dan kensie mari si puji Tuhan singgo nuduhkan kelengate ras kemulian na rekelang-kelangkan perberita si meriah singgo reh ku tengah-tengah ta. Dipuji dengan isembah kami kam Tuhan, sebab igejapkan kami keleng ate ras kemuliaan du. Arah berberita si meriah si Engkau isurumdu. Kesah si badia ardahin guna pengasup gereja nanahkan berita si meriah kukrina ti nepana. Bujur o Tuhan, ibas kam Engkau mereken kesah si badia, si pengasup kami guna ersaksi karena keselamatan si Engkau ipadan kendu man kerina tina bandu. Mari sepenangkit oleh puji-pujian taman Tuhan, lalu ngendekin kitab denden nomor 187, sindekin keri ayat sadaras telu. Kuasa kesaksi badia, diberi Tuhan bangku tiap jam. Kata waripe indah manina, indah nakat pesi kubah. Perdalan ku beri kawalina, setan iblis si pelawasna. Kuasa
kini langasupen guna berita. Ngidah belina kekelengan Tuhan man banta, maka ibas kesempatan nenda, mari tulihkan kubas pusuhta karena kututu senta, ibas ngayukan pendilo di bata, guna meritakan berita si meriah. Bengket kita kubas pak tenang si benakan. Mari sikijapkan kini kotenta sedekah henda ibas meritakan berita si meriah, alu ngandaikan kitab Neden 100 pelalo, sindaikan ke ayat sadar ayat 2. Perpulungan dipindokan tedis. Kata dibata sim pengasup kita guna berita si meriah. Dibata ibas kini baya kena silar sibar ibarai kena man banta. Kuasa arah kesah guna pegegehi pusuh pratenta. Ibas kita ngoi pegegehi dibata guna berita. Maka mari si puji dibata alu ngendekin kitab Neden 360 sindakan dak sadar saya telu. Si puji Tuhan di batata, katakan bujur benar. Sabak piasi mereka pasu-pasuman bantang, melintras mulia kekelengan Tuhan, ibas doni endah. Ajari oh Tuhan kami rina anakmu, naksikan kerina perbadanmu. Kami badan Tuhan, bas kegeluhan kami, kasih mereka kegeluhan, bertetap ukur kami. Melintras mulia kegeluhan Tuhan, ibas doni ajari oh Tuhan kami krina anakmu, naksikan kerina berbadanmu. Perpulungan kundul kam.
Sopai dengar kita ngoge kata dibata bagian si pemenah, sada pujin di bas permata runggun Karawang nari.
Bujur ninta manana permatanta, terpuji Tuhan ta. Pak sana kita ngoge kata dibata bagian sepemenah, ibuat arah Perbahanan Rasul 22 ayat 10 pitu 20 siwah. Perbahanan Rasul 22 ayat 10 pitu 20 siwah yang dibacakan kami manbanta kerina. Ayat 10 pitu nina, jenari kenca aku mulihkan ku Jerusalem, ibas sadawari asumakur toto ibas rumah pertotona, kualaukan sada pengenahanan. Ibas pengenahanan kuidahia nina man bangku, pedaskan berkat i Jerusalem nari, sebab kalak Jerusalem enda labo megikan kai si itu dikendu kerana aku. Ngalau ya aku, oh Tuhan, itu kalak maka aku si bengket kubas rumah pertoton nangkapi dengan peki kalak si te man bandu. Jana asum saksindu si Stepanus si bunuh, aku pe ijekap. Setuju pe aku maka ia ibunuh, jana aku mesinjaga uis kalak si bunuh ia. Tapi ni naman bangku, toh berkatlah. Sebab kamu kusuruh dahi kalak silabo kalak Jahudi, sindauh ijenda nari. Sengayak sienda ngenca ibagikan kalak sinterem Paulus ngerana. Jenari mulai ia gejek kerina, alusora megang nina. Bunuh ia, kalak si bagenda la patut ngeluh. Regejek na ia kerina, iawat-awat kena wisna dengan icabul kena abu kudatas. Perbahan sie isuruh puang limandai prajurit nama ba Paulus kubas markas. Isuruh nape prajurit ngeligasi Paulus guna meteh engkai maka merawa kalak Jahudi man Paulus. Ayat 25, tapi kencadung Paulus iketna dengan perterdangna guna iligasi nina Paulus man perwira stidis ije. Rikutkan undang-undang, bancikin iligasi indus kalak warga negara Roma, terlebih-lebih lenga ia dili. Maka kata enda minter ilaporkan perwira man puang lima nina, kugange atendu ibahandu ia warga negara Roma kap. Maka idahi puang lima Paulus, jenari nina, tuhukin kamu warga negara Roma, katakanlah man bangku. Erjabab Paulus nina, tuhu. Jenari nina panglima aku enggo jadi warga negara Roma, alunggalar melalaman pemerintah Roma. Ngaloi Paulus, tapi aku tubuhku narikin pe warga negara Roma nge. Maka minter surut kalak siaturna mereksa dengan ngeligasi Paulus ndai, panglima pe enggo biar kencani itehna maka Paulus disuruh iket warga negara Roma. Sehingga pengogenta, ketuaan kalak semegikan kata dibata, dengan semakai kencai bas geluhna setep wari. Haleluya. 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 Mari si pesikap bekurtaras kita toto. Di bata Bapa siringan dibas kini rajaan surga. Muji dengan ersembah kami. Sebab kamkap di bata si tetap engkelengi kami. Kamkap di bata si ngaturkan kegeluhan kerina anak ndu. Seh maka Bapa panci kape kami megi kerana berita andu si meriah. Bengket kami jadi rara sendu. Arah perberita si iutus ndu. Ibas paksa si nai man kami kerina anak ndu. Ngatakan bujur kami Tuhan. Dengan ibas kami ngatakan bujur. Enda kape kami anak-anak ndu kerina demi kami alu kesah ndu si badia. Bahan dagi Bapa maka banci ibas kegeluhan kami pe anak-anak ndu i pengasuk ndu guna geluh ersaksi seh maka rasi kape Bapa rehbarna berita ndu si meriah di tengah-tengah dunia indah reh buena kalak si muji kam dengan si ngejapkan kerana kelengate ndu
Bapa ibas sidea te kami kentisip magikin katandu. Pasu-pasu kami kerina. Bahan dage Tuhan maka ibas katandu kape. Lit gegeh, lit pendilo man kami. Guna banci kami pe ngatakan mandiri kami. Maka kami pe saksi indukap. Enda kami Bapa ibas Kristus Yesus. Ibagikan kami kam. Amin. Perpulungan sekalian Tuhan Yesus Kristus kata dibata si sehman banta si jadi renungan dibuat ibas kitab Mika. Kitab Mika pasal 7 ayat 14 seh kubas ayat 20. Enda si ogekan karya lu responsoria. Mika bindu 4 ayat 14 seh kubas ayat 20. Yogekan kami kari ayat si genep. Kam kerina kari ngogekan ayat si ganjil. Lias ate Tuhan man Israel. Permakanilah bangsandu, o Tuhan, bangsa singgoi pilihdu, siringan serap-serap, ibas kerangan i tengah-tengah tanah si mehumur. Berelah yang gagat ibasan ras Gilead, bali ras Sinai. Bangsa-bangsa ngidaksa, janah melayakapna, amin peya megegeh, itutupna babahna alutanna, dengan pasak cupingna. Lalit dibata si deban bagi kam, o Tuhan. Ia lemindu dosa-dosa bangsandu si tading denga. Lakam nembek rasa lalap, tapi meriah ukur nun cidahkan kekelengendu si tetap man kami. Icidah kendu kekelengendu si tetap ras ukurndu sila mobah-obah man bangsandu kesusuran Abraham ras kesusuran Jakub suera singgoi padan kendu alu sumpah ibas paksa Sinai nari terjeng katenda shalom man banta krina. Perpulungan sekalian Tuhan Yesus Kristus minggu enda kita bangkat kubas minggu sending. Janah ibas minggu sending enda kata dibata si jadi tema man banta permakanilah bangsandu. Permakanilah bangsandu. Perpulungan sekalian Tuhan Yesus Kristus kata dibata sing ras rasio ge ikatakenan de bahasa ayat 14. Permakanilah bangsandu, o Tuhan, bangsa sing we pilihdu siringan serap-serap ibas kerangan di tengah-tengah tanah si mehumur. Berelah yang gagat ibasan ras Gilead, bali ras Sinai. Enda encidahkan sada kecibal kegeluhan bangsa Israel. Situasi kegeluhan bangsa Israel paksa zaman Nabi Miha memang sangat jauh dari diharapkan. Janah ibas sangat jauh dari diharapkan maka Miha encidahkan ca, enjelaskan ca, alu kata lanai ringan ibas inganna. Lanai ringan ibas inganna dalam arti kata kambing domba lanai lit i padang rumput. Tetapi lit i tengah-tengah kerangan, lit di tengah-tengah kerangan. Kambing domba lanai ibas inganna, ibas arti kata maka nggo serap ibas kerangan di tengah-tengah tanah si mahumur. Endan cidahkan sada kegeluhan bangsa Israel. Si lanai nempatkan dirina ibas posisina si seharusna. Biri-biri kambing
seharusnya ialit ibas padang rumput si meratah, ijemia gagat, ijemia geluh, ijemia ndatkan kemalaman ate. Tapi justru ia tading ikrangan dalam arti kata si begitu rentan, ras bagai belina resiko, setiap saat banci bene kegeluhanna. Arkitekan ia lalana musuh-musuh binatang buas. Rasideban na krina bagi kata tandai lakin je aturna ingan bangsa Israel. Tapi je miaringan. Enda sejarah bangsa Israel ibas ribuan tahun singgo lepas. Ngerana kita karena sejarah GBKP, entah keadaan warga GBKP. Adini nandai bangsa Israel lanai ringan ibas ingan entah pelanai bagi siarapkan. Ugua keadaan warga gereja anta. Ibas paksa sigundari ibas ngerana kita karena minggu sending. Perpulung sing Tuhan Yesus Kristus. Keadaan warga GBKP Nina endalit kari angka-angkana saja angka-angka labo tetap kal banci saja yang berubah-ubah setiap saat, saja bagaimana gambarannya. Maka keadaan warga GBKP Nina 60% warga GBKP igolongkan warga si Apatos. Pelanai bas inganne pelabas inganne warga GBKP ndai. Ia Apatos dalam arti kata Apatos enda kai pela diatena. Kai pela megatel kutuna. Biasana kalau siapa tose paling buwe kal jumpa ras kita ibas rumah pertoton tapi jumpa ras jemaat. Si buena kal paling 4 atau 5 kali. Pasu-pasu iya jumpa kita. Maka predikan anak-anak kaya ku gereja jumpa ka kita. Maka ngawankan ka pagi anak-anak jumpa ka kita. Pasu-pasu ka anak-anak jumpa ka kita. Maka mate iya sidahika. Terjeng-terjeng bagian ca perjumpaan tarasia. Janah warga GBKP lit 60% si bagi dia. Tapi puji Tuhan ulah arwate Karawang. Sebab biasanya siapa tosepe di pindolah sena berekenang. Maka bas pembangunan gereja ikut kang yang muat bagin kerina maka si 30% ikatakan simpatos. Rajin ku gereja, rajin perpulungan, ikut bebas kerina kegiatan-kegiatan. Tapi pas bagi nina kuan-kuan bagi lampu acara lampu semprong. Masih dengan lampu semprong mungkin. Kacanah ndai bening ya meni peskal kena tekir sitik mis pecah. Si simpatos si 30% enda bebas kerajinan nandai. Isinggung sitik mis berjud. Lasek surah-surana mis benceng. Ipandangi sitik mis jadi imbang. Si simpatos ndai. Maka ibas keadaan sebagai rupana gua gelar belin kal peluang si 30% dai kiam kaku Apatos. Perban bagenda rentanna kuta kami merenda lit sinuan gelarna si kerput. Pernah ngebagikan si kerput.
Permata Kerawang pernah begitu sekerput. Itulah putri yang paling malu, putri malu. Putri malu. Putri malu andai boge bikin mekar, indah, bunga iya. Senggol sitik, kiup. Senggol sitik, kiup. Itulah jemaat yang simpatos tadi. Jemaat si simpatos andai. Maka 10% kalau ngenca jemaat ta si empatos. 10% si empatos nggo tahan uji. Ibas nggo tahan uji artinya dia tidak lagi memandang siapa Anda, siapa jahkai sidabanna dia, tapi ia memandang bagaimana aku bisa beribadah kepada Tuhan dan bagaimana aku bisa membawa orang beribadah kepada Tuhan. Si empatos. Jangan kala si empatos enda memang empatinya begitu tinggi. Maka bas kai-kai ia kai plannya persoalan basia. Kai plannya persoalan basia. Ada ngerana kita kena pembangunan gereja. Kalau si empatos, adi misalnya dah cet gereja nggo lanai mejile, dah cet gereja. Emis sungkunna tukang. Kalau itu dicet semua berapa habis? 10 juta nih. Maka minggu sireh berkena persembahan meriah hukur 10 juta guna ngecat gereja. Mis bana bage. Adi kalak si simpatos lah bage. Idah sa cet gereja lanai mejile. Maka mis minggu sireh bana persembahan na 500.000 guna ngecat gereja nina. Maka 4 bulan sireh pela ngecat gereja na merawai ya. Adi ngom kuberikan persembahan ku ngecat gereja, gua maka lo ngecat nina. Lah taksa si 500.000 nda bias. Bagaya apa na si simpatos ndai. Si simpatos. Maka perpelung sing Tuhan Yesus Kristus bagi kata kami ndai si 60% banci pindahku, si 30% banci kang pindahku 10%. Tentuna enda kerina jadi tugas ras tanggung jawab ta. Uga mindahkan si 60 ras 30% dai jadi pertambahan ku jemaat si empatos. Maka perpelung siling Tuhan Yesus Kristus ibas hal si de. Maka di bangsa Israel ndai lengah duduk ibas inganna adiaturna kambing domba di padang rumput, tapi kambing silit ijen railit di tengah kerangan. Si gula-gula lamba ba keselamatan man bana, tapi baba kebenen kubas dirina. Tentunya enda kampe min si gejapkan adi perpulungan tandai, adi anak-anak di batandai. Ia labas inganna, ia lit ibas apatos ndai. Lakap gejap kena keriahan geluh ibas pasu-pasu Tuhan. Jana banci kape si katakan maka kegeluhanna pasti demnge ibas perbeben das persoalan. Uga kita banci hadir nang rangi kala ende sebagai rupana. DL Mudi Nina ngatakan sebagenda. Dunia ini ibarat kapal besar yang karam dan mau tenggelam. Dunia ini ibarat kapal besar yang sedang karam dan mulai tenggelam. Maka ibas ngidah situasi si maka nina Tuhan memberi kita, masing-masing kita diberi Tuhan skoci penyelamat. Kapal kecil penyelamat, ras Tuhan ngatakan manbanta nangdangi kapal besar sinangdangi karamdai. Selamatkan sebanyak yang kamu bisa. Adikin nina Tuhan eman bangku. Kapal ndai nandangi tenggelam, nandangi mati ngikrina sidatasah. Maka nina dibata maslan enda kapal. Selamatkan sebanyak yang kamu bisa. Bagai kam kata di bata peman banta krina. Selamatkan sebanyak yang kita bisa. Selamatkan yang sebanyak yang kita bisa. Selamatkan
asa ngasup iberikan di bata kesempatan manbantai tengah-tengah dunia inda guna banci mbabai kalak. Guna banci mbabai kalak. Ersembah man di bata. Perpelusil Tuhan Yesus Kristus bahasa sejarah GBKP lit tersurat gelar-gelar G.T. Kramer, M. Sada pelopor penginjilan, ibas negeri Belanda ia pengusaha kebon, tapi tergerak pusuhna guna ndilo kala NZG gelah banci ngutus penginjil-penginjilna terkhusus ku tanah Karo. Maka arah usaha si tandai kame pendeta Hase Kruit, si tandai kame Benyamin, Susana Wenas, Johan Raspenina Pinonton, Richard Rasara Tampenawas, enda si tenaga penginjil Tomohon, si kirim ku tanah Karo, si tandai kame Jan Cornelis Wisngarden, Dina Wisngarden, pendeta Justra, Henry Gulame, si tandai kame Guru Injil Nahum Tampubolon, Guru Injil Martin Siregar, enda bas RM Genari, si tandai kame pendeta Jepan Smusluik, W.A. Smith. Perpelusil Tuhan Yesus Kristus, kala enda kerina enggo nadingkan kutana. Bagi Abraham isuruh Tuhan nadingkan kutana kade-kadena. Bagi Paulus ndai isuruh nadingkan Jerusalem gelah banci berita man kalak sila kalak Jahudi. Kala kenda krina nadingkan kutana bas sejarah GBKP ndai sehia kutanah Karo jana sitak sendiri maka labolit sada kalpe kade-kadena kalak Karo labolit sada kalpe hubunganna ras tanah Karo tapi sehia kutanah Karo kita kelih hubunganna ras di bata kita kelih hubunganna ras di bata maka ia isuruh Tuhan iutus di bata guna banci mbabai kita nandai Tuhan. Jadi kai nginda maksud ninda krina kala endang git ipake Tuhan sebab igejapna ia penggoi selamatkan. Kita enda krina ngoi selamatkan. Kita enda krina ngotek mandi bata. Kita enda krina ngolit hubungan taras Tuhan. Ngolit hubungan taras Tuhan. Lakilah dia enda ngatakan man banta te kami. Lakilah enda dia ngatakan man banta. Adi Tuhan barenda ngomakekan kalakendandai karina. Lakilah dia Tuhan pegundari ersura-sura kal tedeh kalatena. Gelah kita pebanci jadi teman di bata. Jadi teman di bata guna baci mbabai kalak rendahi ia. Guna mbabai kalak si guanda ini ande bas kitab mihandai. Guna mbabai kalak si deban. Si lengaatan ras bangsa di batandai. Gelah banci ibas krina perdeling kegeluhna ia pe ia lemi di bata. Perpelusil Tuhan Yesus Kristus tentuna katen desekan man banta Tuhan mindo gelah kita ras ia entah pe ia ras kita berita guna mantekan kerajaan di bata di tengah-tengah dunia ini. Kita begitu gua gelar di bas kitab Nendenta dalam katakan belangkal man peranin, belangkal man peranin. Buwe kal siman permakanan. Uga buena bas GBKP saja, bas orang GBKP saja lit siwah 10%, artinya siwah 10% dari 350.000 jemaat GBKP ada 90% siman permakanan. Lah kurang buaya begini, lah kurang buaya.
Si Deban Kape, makanya ngatakan baginda, setiap orang yang belum ada Kristus di hatinya adalah ladang misi. Si 20% rai tambahkah setiap orang yang belum ada Kristus dalam hatinya, itulah ladang misi. Ditambahkah jelmenda dakam lit apa nah? Adi baju dakam lit ukuran L double L dakam lit L double L. Di bas kondisi kegeluhan jelma lit dikatakan 4L. 4L, lemah, letih, lesu, kayak di Siwan Sanari. Oh, lemah, letih, lesu, kena encok kak mungkin. Lemah, letih, lesu, lelah. Lelah. Litka bagai kondisi kalak, litka bagai kondisi jelma. Apakah bahasa zaman sigundari? Peladang misi. Peladang misi. Maka perpuluhan Tuhan Yesus Kristus. Aku ndak situhuna wajuk kalau kita teku gelah banci. Ya bagi kata tandai. Aku kap teta. Aku kap teta. Aku kap si ipindo Tuhane gunam permakani. Biri-biri si tading bas kerangan dai, la tading bas rumput hijau dai. Maka entah lo kari kami pas kal ngajuk sa kita. Maka sikapkan kami desa ada video, Merah-merah kari video ende pasu-pasu Tuhan, mencidahkan bagem kecibal kegeluhan kalak sirkini teken, raskai surah-surah di bata, ibas sidai kerina. Maka man bandu tim multimedia. Banci tampilkan du video singgo si pesandai. I had a vision. I saw a dark and stormy ocean. In that ocean I thought I saw multitudes of poor human beings plunging and floating and shouting and shrieking, cursing and struggling and drowning. And out of this dark, angry ocean, I saw a mighty rock that rose up with its summit towering high above the stormy seas. And all round the base of the rock I saw a vast platform. And on this platform I saw with delight a number of the poor wretches continually climbing out of the angry ocean. And I saw that some of those who were already safe on the platform were fervently helping the poor creatures still in the angry waters to reach safety. But something puzzled me. Although they had all been rescued at one time or another from the ocean, nearly everyone seemed to have forgotten all about it. Anyway, the memory of its darkness and danger no longer troubled them. And what was equally strange and perplexing to me was that most of these people did not seem to have any care, that is, any agonizing care, about the poor perishing ones who were struggling and drowning right before their eyes. But then I saw something wonderful. I saw a great being from above come straight from his palace, right through the dark clouds, and he leapt right into the raging sea among the drowning people. And there I saw him toiling to rescue them until the sweat of his great anguish ran down in blood. And he was continually crying to those already rescued, to those whom he had helped with his own bleeding hands, to come and help him in the painful and laborious task of saving the lost. But the strangest thing of all was that those on the platform to whom he called were so taken up with their trades and professions and money saving and pleasures and families and community and gatherings and religions and arguments about it that they did not respond to the cry that came to them from this wonderful being who had himself by his Spirit gone down into the sea. And so the multitude went on struggling and shrieking and drowning in the darkness. And
And then I saw something that seemed stranger than anything that had happened before in this very strange vision. Those whom this wonderful being cried out to come and help him in his difficult task were always praying and crying to him to come to them. Some wanted him to come and stay with them and spend his time and strength in making them happier. Others wanted him to come and take away various doubts and misgivings they had concerning the truth of some letters which he had written them. Others wanted him to come and make them feel more secure on the rock, so secure that they would be totally sure they would never slip off again. They used to meet and get as close to the rock as they could, and looking towards the mainland where they thought the great being was, they would cry out, "Come to us, come and help us." But all this time, he was down among the poor drowning creatures, crying to them in a hoarse voice, "Come to me, come and help me." And then I understood it all. It was plain enough. That sea was the ocean of life, the sea of real actual human existence. Those multitudes of people struggling in the stormy sea were the billions of sinners from every race, language, and nation. That great sheltering rock was Calvary, the place of the cross, and the people on it were those who had been rescued from sin and hell and who professed to be followers of Jesus Christ. That mighty being who called to them from the tempest was the Son of God, the same yesterday, today, and forever, who is still struggling to save the dying multitudes about us from this terrible doom of damnation, and whose voice can be heard above the music and machinery and noise of life, calling on the rescued to come and help him save the world. My friends in Christ, you are rescued from the waters. You are on the rock. Jesus is in the dark sea, calling on you to come and help him. Will you go? Kecibal kegeluhan, kalak singgu selamatkan sibuk dengan dirinya sendiri. Janah si paling miris, Tuhan Yesus berjuang menyelamatkan kalak sinangdangi tenggelam dai. Maka kalak singgo iselamatkan dai mindo Tuhan sampati kami. Padahal Tuhan sendiri ndilo. Mari sampati aku nelamatkan kalakenda. Mari sampati aku nelamatkan kalakenda. Ekam kata dibata seh manbanta gundari. Tuhan perdilo manbanta krina guna jadi agen penyelamatna. Maka bagi kata si terakhir bas video dandai. Bersediakah kita? Bersediakah Anda? Amin, mari ras kita toto. Bujur Tuhan ibas katandu sing ras kami ngerenung kenca. Dingin ngidahsa maka kelengat indu. Ngoi korban kendu dirindu guna nelamatkan kami. Jana basi Tuhan. Jadi sada pendilo bas kamnari gua kami banci. Make kendiri kami singgui selamat kendu. Guna babai. Reh teremna reh buena kalak sindatkan keselamatan. Maka pasu-pasu kami Bapa. Ajari kami, teguh-teguh kami. Gelah banci Tuhan. Kini teken kami reh paguhna. Gelah banci pe Bapa, warga gereja andu reh sikapna. Bagai pe gelah banci doni enda. Kalak silengan andai kampe. Banci itandai nakam. Arah kam makeken kami krina anak ndu. Pasu-pasu kami Bapa ibas Kristus Yesus. Amin. Perpulung silih Tuhan Yesus Kristus Maria sabancina ras kita krina tedis. Ras-ras kita ngakukan kini tekenta mandi bata ninta dage. Aku tek mandi bata Bapa silar sibar kuasana sinepalangin ras doni.
Aku tekman Yesus Kristus, anak nasi tunggal Tuhan ta, si jadirah saksi badia, tubidur sing udang udanari, si so kliamen tergelar si Maria, sing nanami kinisran, sangana pemerintahan Pontius Pilatus, ni pakukan ku kayu persilang, mati, jenari kuburkan, nusur kudoni kematen, petularikan ku keke basi matenari, nangkih ke surga, perkundul nanah kemuhen di bata, Bapa silar sibar kuasana, jenari rehmia pagi, ngeranakan resing lurah singgo mate. Aku tekman kesaksi badia, janalit sada gereja si badia, persadaan kalak si badia, pengalami dosa, kini keken kula kegeluhan si rasa lalap. Amin. Kundul kakam kerina. Ope kita nahkan persembahan pengatakan bujurta, mari si begikan sada puji-pujin, ibas orang tua anta saitun nari.
Bujur man bandu kamu orang tua kami Zaitun, selamat berbahagia. Sehat mejuah-juah kam janah jantung du pengonde icek sehat kerina. Terpuji gelar Tuhan. Perpulungan sekali Tuhan Yesus Kristus gundari kita kubasenahkan persembahan. Ibas minggu enda persembahan tak bagi biasa dengar. Minggu sirih kari makanggolit riresandai kiris je kari makanggolit itempeli bas kursita. Ibas kita nahkan persembahan ta nina kata dibata si jadi palas o seninangku ngingat perkuah hati dibata simbelin siseh kena man banta. Kupindo man bandu, ndeskenlah kulandu man dibata saja selaku persembahan singgeluh, rikutkan singena Athena, sebab bagaimana arus naka mersembah man dibata, sueras biandu selaku makhluk sirukur. Ibas kita ngedeskan persembahan ta, si puji Tuhan belang mekap man pranin. Oh Tuhan yang tenggelami kawanku bas peranin duwe. Oh Tuhan yang tenggelami kawanku bas peranin duwe. Surga mindo penampat jahwe ije piko nasa surga mindo penampat
Si pesika bekurta, mengkat kita kubas dua syafaat. Perlebih berikan kesempatan membantar toto secara pribadi, mari si benakan. Enda kami Bapa, ibas kerina kecibal kegeluhan kami, kecibal kegeluhan jabu kami, keluarga kami, usaha bagai peras pendahin kami, terlebih-lebih kesehatan kami. Bapa, pengendas nalam kami kukam, alus ada pengarapan, campur tangan kam, ibas kerina dampar kegeluhan kami, Bere Bapa maka banci bas campur tandue berbagai-bagai si mahuli jadi ibas kami anak-anak ndu. Besi Tuhan jadi gegah jadi pengharapan kami, maka kami tetap ngendaskan diri kami, ngendaskan pingko-pingko kami kuada bada pendu di bata kami sir kuasa. Bapa sini surga ngatakan bujur kami, ibas Pak Senda penggoka kami banci ras-ras beribadah ibas minggu enda. Pasu-pasu kami kerina. Pasu-pasu kape kerina na anak ndu. Sing ikuti badah henda ibas ingan na masing-masing nari. Bahan dage Tuhan maka banci malam mati kami ibas kami percaya kendu jadi teman sekerja ndu. Guna babai dunia enda gelah banci rak sikap na rak ulina. Guna banci babai gereja ndu jemaat ndu rak sikap na rak ulina. Bapa sini surga pakaikan kami. Bere gegeh, bere kengasupan, dengan bere kininggitan man kami kerina na anak ndu. Bapa sini surga bagi kape bas Pak Senda ras-ras kami toto nangdangi perdalinan kegeluhan pelayanan di tengah-tengah gereja andu terkhusus GBKP Bandung Barat. Bapa sini surga, bahan dagi Tuhan maka banci bas kerina kegiatan-kegiatan si ia turkan, baik ibas perpulungan jabu-jabu, baik ibas kategorial, bagepe ibas dahin-dahin pelayanan si deban. Bahan dagi Bapa maka banci regiah-giah kami kerina anak-anak ndu. Guna banci ras-ras muji ras mempermuliakan kam. Ergiah-giah kami guna banci saling pegegehi sadara sidebanna. Ibas kerina kecibal kegeluhan kami. Alu bagai Bapa, radu ras kami saling bertumbuh. Ibas kini teken kami man bandu saja. Bapa sini surga bagai kape bas Pak Senda. Ras-ras kami toto karena rencana-rencana gereja andu. Bapa, ibas wari Kamis sireh ilakukan mengapuli ku tengah-tengah keluarga Bapa Riang Sembiring. Pasu-pasundu Tuhan keluarga Bapa Riang Sembiring berikan du gegeh, berikan du pengapul dengan pasu-pasundu KP anak-anak ndu, warga jemaat ndu, terkhusus GBKP Bandung Barat. Ibas nehkan pengapul ku tengah-tengah kekelengan kami. Bahan dage Bapa maka dahine nda tuhu-tuhu erbahanca terapul kekelengan kami pe. Bapa sini surga rencana gereja andu gunar bahan lakon ngawan. Ibas tanggal 30 sireh pasu-pasundu kekelengan kami si enggor lajar. Bahan dage Bapa maka jadi sada keriahan jadi sada kemalaman ate basia pe. Bagi kape pasu-pasundu pe krina serayandu singonehkan pengajaran. Beredage Tuhan maka banci bertambah-tambah ka kemalaman atena. Bagai pe Bapa ibas dahin aloken bagai peras ngawan kenenda terpuji gelar ndu. Bapa bagai kape engkau ka terpilih calon kemahandu maka kelengan kami Adventius Tarigan Bapa Ernest Tarigan. Bapa pasu-pasundu temanindu berekendu gegeh berekendu semangat pakai kendu ia guna banci jadi arondu ibas ndahi kendahin-dahin di tengah-tengah gereja andu.
rencana penangkuhan ibas tanggal 27 November EP Bapa kelengatendu sirdahin gelah bancir dalan lalu mahuli kerinana. Bagi KP Bapa ras kami ritoto, ras ngatakan bujur, ija Bapa kekelengan kami sindi buru ginting, ibas piga-piga waktu silepas ia irawat arkiteken lit pinakit singrim bas daging kulana, jana basi Bapa nggo ibrekendu kesehatan nang dangi kekelengan kami, dengan banci KP ia ngondalani aktivitasna. Ertoto kami Bapa bahan dage maka sempurna kesehatan anak kekelengan kami indah. Dengan banci KP lako kena aktivitasna bagi singena atendu saja. Bapa sini surga kekelengan kami Pelik Barus, Selin Berusilalahi, i Bandung Pusat, endape pasu-pasunu dengan kelengatendu sinemani kegeluhunna dengan singangkatkan pinakit silit bas daging kulana. Bapa sini surga bagi KP kekelengan kami keluarga Iting Ota Persada Ginting. Bapa sini surga kelengatendu sinemani tetap kubas kegeluhunna dengan simrekan gegeh simrekan pengapul semaka ia pegejapna kelengatendu tetap nemani. Kekelengan kami Bapa Pertua Bapa Canta Ginting, bagi kekelengan kami Nandai Florentina Tarigan, Bapa sini surga, lawat ndu, dengan bahan dage maka banci, ibas lawat ndu, malam kekelengan kami, sehat mejuah-juah ya ibas kelengat tendu saja. Bapa bagi kapiras ras kami ritoto, nangdangi kekelengan kami, IGBKP Runggun Kerawang, Bapa sini surga ibas rencana, guna banci tole, empahuli, empakena, empasikap rumah pertotondu. Maka basia Tuhan, nguilitkan panitia, dengan latar ligan matandung idah. Panitia pe asa gegeh, asa kengasupan silit basia tetap semangat, guna banci mensosialisasikan dahin indah. Dengan ibas Pak Senda peras ras kami ijenda, ibas ia mensosialisasikan dahin guna pekenakan rumah pertotondu. Pasu-pasundu kekelengan kami, terkhusus KP pasu-pasundu anak kami permata, sehingga ngendeskan puji-pujinna. Bahan dagi Bapa maka banci enda krina, jadi penggugah nangdangi anak-anak ndu, guna banci kami ras-ras muat bagin, guna pekenakena rumah prototondu i Kerawang. Bapa sini surga, ibas Pak Senda ras-ras kami ritoto, nangdangi kekelengan kami, keluarga Bapa Jesi Tepuh. Bapa sini surga ibas pasu-pasu Tuhan, sisah kendu ke tengah-tengah kegeluhanna. Ibas kesehatan bagai peras pendahin. Bahan dage Bapa maka enda tetap jadi bagin bas kegeluhanna. Dengan kesehatan nape tetap sempurna. Pendahin pe Bapa bagai peras usaha. Enda pe tetap ibre kendu. Si terulin nang dangi kekelengan kami. Bapa ibas kriah nukurna. Resembah ya ku tengah-tengah gereja andu pasu-pasu ndu persembahanna. Bagi KP kekelengan kami keluarga Anton Bukit. Ija Tuhan pemasu-masun bagi pekerja adat nangdangi kekelengan kami indah. Ngordalan lalu muhuli. Ibas Bapa tetap kami serba-sertoto maka jabus yang baru indah. Ibas pasu-pasundu ngasup yang dalani wari-wari naludem keriahan nukur. Ibas kelengatendu saja. Persembahan sindes kenape ibas pasu-pasu Tuhan enda erguna kerinana. Bapa sini surga bagi KP kekelengan kami keluarga Bapa Riang Sembiring, ija Tuhan, ibas liturgi penguburan bulang Rian Sembiring, ngoka bancir dalam muhuli pekrine gejap kena, ibas keleng ate Tuhan sinemani kegeluhenna. Bapa sini surga, pasu-pasundu tetap kekelengan kami, dengan pasu-pasundu pe persembahan sindes kena. Kekelengan kami keluarga bas sektor pitu, Pitu 03 ibas persembahan persepuluhan, persembahan pengatakan bujur, sisah kenape kelengatendu tetap sinemani, dengan bertambah-tambah kini ulin ras kemalaman ate nangdangi kekelengan kami indah. Bagi KP kekelengan kami sektor 6 nomor anggota 60 siwah. Bapa sini surga, ibas pasu-pasundu ku tengah-tengah jabu bagai peres kesehatan, bagai peres pendahin nang dangi kekelengan kami, malam matena,
Dengan ersembah ngatakan bujur ya kuda udah pendu pasu Tuhan. Beremakar tambah kesehatan tambah keriahan dengan malam matena. Bagi KPK kelengan kami sila tersingit gelarna keluarga sektor telu. Ibas persembahan bulanan, persembahan pengatakan bujur sisihkan nape, tambah keriahan ras kemalaman atena, bagi pejabu lit tetap lit ibas kelengate Tuhan, kesehatan ras pendahin pe, lit tetap ibas campur tandu saja. Bapa sini surga, bagi kape, kerina anak ndu, si enggo ngendesken, persembahan persepuluhan, bagi pe persembahan si deban, tetap Bapa kelengate ndu sinemani kegeluhan. Bapa, enda kami kerina, enda kecibal kegeluhan kami, pengendas nalam kami kukam, alus ada pengarapan, maka kam kap dibata, tetap si ngarak kami, ibas kerina kecibal kegeluhan kami. Bujur Tuhan, alami kami basala dosa kami, reh kami ertoto kukam, ibas Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Perpulung silih Tuhan Yesus Kristus Maria Sabancina ras kita kerina tedis. Seh kita kubas perpadanan guna berita si meriah. Turang rasenina idilo Yesus kam guna jadi saksi mantemanta manusia. Kugada genindu ngalokan pendilo di batanta. Perpadanan kami o Tuhan, iayukan kami pendilondu. Iberitakan kami kelang atendu kus kelewat kami. Ijanda aku Tuhan, suruhlah aku. Si pepaguhi perpadananta aluras kita muji Tuhan si beritakan berita si meriah. Berita si Maria, bukalah hati sindeleta pelola, basila payo kerina banciroba, adi ibata si mereka sertang luar, enterengah kalah si kesan, berbahan jumpa rusur kebiaran, tialah naik boten nabe tumburan, darami ingan mantundalan, si beritakan berita si Maria, bukalah hati sindeleta pelola, basila payo kerina banciroba, adi ibata si breken sertang luar, anim pembelang si man perani, si mahulina minter muat bagi, maka olah si daling-dalihan, panci ngedungi adi diras-raskan, si beritakan berita si Maria, bukalah hati sindeleta pelola, basila payo kerina banciroba, adi dibata si mereka sertang luar. Pertoto kita sibelaskan pertoton Tuhan ninta dageras ras. O Bapa kami sini surga gelar ndui perbadi amin. Rahlah min kini rajandu, selamin pratendu bas dunia nda bageni surga. Berikan man kami nakan cukup baswari sendahenda. Alami salah kami, bagi alami kami salah kalak kempak kami. Olamin kami babakam kubas percubaan, tapi olangilah kami dursi ilat nari. Sebab kam kap simada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan, sindekan-dekahna. Amin. Lawaslah kukrina bangsa manusia, bahanlah ia jadi ajar-ajarku. Pridikan ia ibas gelar bapa, gelar anak, ras gelar kesaksi badia. Janah ajari ia ngikutkan kerina singgo kupedahkan man bandu. Janah ingatlah,
Aku tetap kap raskam sehku kedungan zaman. Gunasie, alokanlah pasu-pasu idur di bata nari. I pasu-pasu janah ikawali di bata kam. Siang ayo di bata resinal salibabundu janah melias atena ngenehen kam. I tatap di bata ku kam. Janah malam atendu ibahanna. Amin. Kebaktinta nggodung masuk kita kubas paksa tenang si benaken. Amin, selamat hari Minggu, salam sehat man banta krina. Foto. Lansia jangan pulang dulu, mau foto di depan. Lansia. Mohon izin panitia Natal untuk setelah break minum kita akan berkumpul pukul 9.50 untuk melakukan rapat kegiatan Natal tahun 2022. Mohon izin kepada panitia Natal untuk dapat berkumpul pukul 9.50 di sini untuk membahas tentang persiapan Natal kita tahun 2022. Terima kasih.